samo 15 godina. Zna naš narod, zna moja Srbija kako je napadnuta danas, kako je napadnuta. Marko, ko je svinja? Aleksandar Vučić. 69,99, odnosno 70 dinara. Profesor? Da. Ja nataknem ga na kurac pametno. Ajde ubijte me već jednom. Ajde natarajte me da plivam već jednom. No čekate neko drugi to da radi. Jebem li ti majku, onu izdajničku? Ti ćeš nam doneti slobodu, samo smo tebe čekali. Šta ovo govno predaje na filozofskom fakultetu? Pa valjda filozofiju. Filozofiju? Nisam tuko nijednog filozofa. Da ukoliko upozorenje